njengoba kulisonto ngibone ukuthi nami ngilandzeke Ses Sonto ngoba umathi njalo ke wena ngaSes Sonto lengitokutshela ngona ngekuthemba uyi-enemy yami iSitha ngoba ungumsakadi nje nyalo uma interview abasakadi ufuna uvusaba ukuthi ngahle ngiluze umsebenzi la lokunye ke ngimathi njengemlingisi aphenza abe imodel ngibe nenhlanhla ke ngaya kumbukela lenye ilanga la aku fashion show so nje sitawuxoxisana ngaye sesiwama ngikwamukele lamsakadweni ngikwamukele no BombCitySound kunjani? Ngiyaphila futhi njani balalele emakhaya. Sesiphilile thina. Kunento lenginokuyithanza lokunokuyibona ukuyenda social media maye ku right ngoba iSunday la nginokubona upheka kudla ubese uyasipostela khona namhla lebe uplanile kumbe awubonga ka plan lutho. Into mhlambe lo yenda everyday kumbe into ya Sunday ukuthi lokhu ku special. Lokuna lengipost. Yeah. Bengiku-diet so sometimes I need to motivate abantu ukuthi ilula le ndlela iyahambeka ayinabungozi. Okay yabona ucetha kuthenza lenye into unokwenda kudla kwesintu bengingadi ukuthi mhlambe singa-diet ngekudla kwesintu lengakuthanza ngabona lidombolo linemawotwane so vele shothi ikhona i-diet lesingayenda kudla because kwesintu lokudla lokwenda lapha lovame kupost. Nangabe sitho ukuthi ukhumbula kahle ngikhulele kaNomshiyo mina ke lo Veli eShaloko so vele kudla kwesintu indvodami lengithanda. Mina angivami ukubukela iTV kunemlaleli lobukela iTV lo wathi Ses Sonto umbukele etu kweSitha so nangu so la umlalele manje kukhulunywa ngabani makhulunywa ngaSes Sonto before bangiSes Sonto lapha lakhe lokudala ligama ngibani. Ses Sonto ligama lakhe nginelisiwe wakasibiya utalele khona lapho eBabathoni ingaba yakhe iwele lapho ukhulele eTonati lapha ngaseGovernmenteni ngabuya ngahlala naseLoville eShaloko. La sine radio so angifuni uqambe manga ukuthi wena uhambe ukuthi boyofuna i-radio ngoba uyishiyile la Babtini la ngikhuluma khona la mhlambe yini lebese yakwendawo amuva la move engasekhaya kumbe vele bofuna amadlelo lehlata because so umndeni wonke wabuya nganeno enkomazi that's why satholakala sibuya nganeno enkomazi 94. Ngifuna ukuthola ukuthi yini ongakwendi ngoba uyalingisa ulimodel ngumsakadi njengoba ngishilo la yini lo ngakwendi asicale la kule art entertainment industry lokuthi lokhu angikwendi lokhu shiya lo lokwendako nyalo ngifuna lo ngakwendi I think ngenda konke because I'm also doing theater ku theater you have to dance angeke ngisho ukuthi dancing angendi because nangise theater ngiyayenda ngiyacula nakhona nangise theater nging-MC, radio personality, I'm a plus size model, ngingumlingisi. Cishe konke nje lokhu ngi-art kwamina because I'm an art lover. Asiqale ngale page ngibe nenhlanhla mina ngayibona masase crash kuthi vele masiphuma noma siyakwati imodela noma sikwati vele ngathi must kuthi singenele ema page elivela up lethando lema page la ku lithando lema-pageant isho ukuthi I was motivated by Nkululeko Mafristo igigakuru wasengodini. Okay freedom Sisathabile Thole Elikazi ngiyebola bangimotivate ukuthi sithanda umtimba wakho sesingajabula ukuthi ujoyine laba labakhangisa impahla so that's when ngiqale khona 2019. Ubese waqhubeka kanjani ngoba ubese wangenela nabo lapha beniyabile ifashion ngijabula ngendlela uyibeka beniyele ifashion beningakayeli kumodela but ukubonakala songenela nemi plus size lapho ubese waqhubeka kanjani uthole imotivation ngalo wathi ngiyaqhubeka ngiyabangena. Yes ngabona ipost kuthiwa khona bafuna i-pageant ema plus size eMpumalanga then ngangenela Miss Chabi eMpumalanga unfortunately angizange ngaphumelela kodwa nje angizange ngathi ngayekela kuba nginesichatha. Asikhulume ngawo oyithula my experience mina ngikubonile bengikubukela lapha kule fashion show uyithanza bekuyokuqala sicale nje ukuthi bokuyokuqala bengasi kokuqala bhotwana ungenela i-fashion show bengasi kokuqala cause ngibile ngaba featured kusesikidibona emkhabela naye kuMafristo ngomane ngaba featured futhi kusesibathabile bengasi kokuqala sho ukuthi ngimodele kayi4 so ijwayele muse industry yakho leya then sibukeni usathi ofuna kusebenzela kuwe because I'm happy njengoba ngikhuluma nawe so cishe ngiwele ngicale ukubona ngoba lengitayile wena kuna make la kwala Mpumalanga wangenela Miss Kev wawina so ngiyindle ma ambassador kwamanje then ubuke chubeka la ku fashion kumbe uzino wena hayi ngala ngifuna kuma kancane ngibuke ngala ku 10 kumbe wena njani.
Ngikwenta konke nakuvela lithuba njenganyalo eVali bangifonele itolo cause babonile iprofile yami ukuthi I'm also doing modeling. Nangabe livela lithuba lokuthi ngibe ku modeling ngiyakwenda lokho kuvela ukuthi ngikwende ngiyakwenda lelo kubukane nami. Lelo kusakada lithuba livele eblona noma lelithando lokusakada livele lithuba lokusakada nalo liyavela kodwa lele ngihlala khona nyale eGauteng akusilula ukuthi bangapromotha lelizwi lethu leSiswati yabo. Bayasho ukuthi yes bayasho lapha boJozi FM because ngizuzane Jozi FM bayasho ukuthi batokhipha amawathi ukuthi kufuneke bantu kodwa thina nasesifika kulethe amademo ethu leSiswati sethu baba nalokuthi solalelwa ngibobani eJozi yabo. Ngosiyami kusho ukuthi sitawina la kule TV kuphela muzi mabenda so ngoba ke TV bazama kancane ngalale eSiswati abasifuni yini into le inspire ukuthi no asengiye grade futhi ngathi bo wena temidlalo ku radio angini. Yes ngiqale kutemidlalo bengenda lapha na kaMsishwa radio bengisebenza naFoswa kaMdluli nababa AL ukungicolana eMadonsela. Experience yakho injani usho ukuthi nawe kusasa singakubona nje ngalobo make lesibabona la ama TV kusaza wenda temidlalo. Sports ngiyasithanda kakhulu ngithanda kakhulu i-tennis ngithanda kakhulu i-cricket vele ngiyo nje into nebengiyithanda kakhulu ibhola ngiyayithanda but I'm more to i-cricket. Sikubonile wenda ama monologue before uyofika eTV but ngifuna before ufika la ku social media ngoba ngiyacabanga ngilele singayicoca singayicela lokho actor ke yona ivela biphini yakho actor ngoba usuka nayo ekudzeni ama competition ungenelela amanyendi kakhulu that's why ngithi ubonile angeke ngisacompete nebantu labayeni ngizocompete ngedwana la Facebook ngishaya imonologue so asekele nje i-social media sicale back ekhaya ukuthi ngikula ucale khona ku-act. Uyabona but Prince nasofuna sikhulume ngenzaba i-acting uthinza mina lapho ke ngoba inzaba i-acting angayiqala inyalo ngiyiqale esikoleni ngikhumbula 94 95 bengenda iLion King e-primary school ngachubeka ngenda titori esikoleni emasontweni ngenda tikeshi nje inzaba te-acting bengithanda kwathi 2016 ngaba involved to film level shooter la Nkomazi kwathi 2019 I was involved ku theater play lebe iphethwe nguBrian Maluke siphasi kwesandla naba bembongeni ingema so inzaba i-acting vela isiyanyalo yakuqala nethi ngoba yonke into yesikhathi sayo ngicabanga ukuthi isikhathi sakhona ngeso lesesifikile nyalo lesene sibonako nonke. Mawulingisa uyacabanga ukuthi lelinye ilanga ngifuna ukulingisa kumabona kuze ngifuna ukulingisa efilmini kumbe just nje bowenda lesikoleni njengalabanye abantwana benda. Bengenda esikoleni ngihlala ngisho one of the good days ngoba eTV ngikhumbula kusuka kwami la khaya bengihlala ngibatshela abantu bami nasibukela iSitha ngithi one of the good days into ngibona tukwesitha bathi mama in namunabo namuhla ngikhona khona tukwesitha vele nje impilo yami ngibona eTV. Ngiyacabanga nje le TV bafuna kuyibukela yonke kude lofuna kusitheka mababukela wena lapha basinango mama sifuna kumbona la inani bayadi banokungibuta ukuthi uyavela leli because I do have all those episodes la lengivela khona ngikhuluma khona angithandi nami kuba update if ngiyandlula ongimile esontweni ongimile kaSokhulu angisho lutho I always update ma followers wami ukuthi okay namuhla ngicheke Ses Sonto toba akhulume uyaqo. Wena usabile la mina wasekhaya ngidokukhulumela ifilimu lakho la uqale khona actor ngikagogo angathi kususabani ngoba kusekhaya kagogo. No. Beta kagogo angaqali khona kagogo series ngiqale ukushuta impumelelo but ayizange yaphumelela. Ngiyelenzapo bese yes3 yes because ngishute imbangela khona la Nkomazi nayo ayizange yaphuma ikhona ku YouTube kune trailer yakhona ku YouTube then sengiloku ngicastwa kagogo series ke kagogo njengoba iphumelele ngiyo yaphumelela abasale banibona la Mzansi most because I remember idlala ku Soweto TV angini i-industry side la khaya ngiyacabanga ubonile ukuthi no ufuna ukulikhuphula lithando lakho nayo into lo passionate ngayo udecide nini ukuthi ngicela kubaleka eMpumalanga ngiyeJozi. Ngidecide last year early last year ngo February and I was like ngicela prepare nginikethe isikhathi ngiprepare ngishiye everything right because nginebantwana ngishiye everything right ngidecide last year vele ukuthi no ngiyahamba ngeJozi so ngakhuphuka ngayeJozi August last year. Before ngathi uyongena la kuSitha ngathi uqale wavakasha mos wabuka lento icala ekudzala le ngisolo ngiva ukuthi generation awuthi ngibe behind the scene
uvakashile na kuScandal ufunzeni yini lo ifunzile mina ungawari ngengale ukuthi ungifundise la ngibhuti wakho mina ngase ngikhoje saze njengejeni yakho nibothethe itrip le so sifuna kuva lama rail owatholile naleti into leti mnanzi ngidwebele isithombe ukuthi mawufika uqalephi ngilawa ama production lebengifisa kufika kuwo ngifikile ngawabona lapho Okay, but kusuka kwami lakhade ngavakashe eJozi already vele bese ngiyakohlala eJozi yebo. Ngathi nangise eJozi Ekasi ngaba nenhlanhla September ngabitwa i-Reading Mouth le ku my brother's keeper ngafike ngasebenza nabo 2 weeks ngashutha antwafakazile kwandlala but lokunye akuzange kwavela kahle yabo because bebaba naloku ukuthi fakazile ungumXhosa then sekufika antwakhe longumswati yabo some emasini lengawashutha awazange adlala sengizokuba introducer anti lomunye longumXhosa. Then I was also part of generation as an extra. I was part of the Smoke and Mirrors as an extra. Ngashuta i-70 land. Unfortunately, I was angadlala amasini because baba ise bayayikhatha wayo i-70 land. Nesipuni uyasikhuluma? Then angifuthi shuthe i-70 land. Manje ngifuna ukuthola ukuthi nangesipuni uyasikhuluma. Laba ngathi labakhuluma ngiyakuva akusilula kuphendula indvolo ongayathi but nabakhuluma because nganesifunza script. Yeah. Okay, qhubeka ukuthi kufuna ukushiye la. After 70 land After 70 land ngishuthile iHamolifi, ngishuthile empini as an extra because indvo lenibe featured kudo my brother's keeper iSitha. Yes. Yes, la manje bengingima extra. Yes. So funze kakhulu lapha ngicale ngisho ukuthi awona uma bebulahlekile boyenzanzani la because le acting ayikho kangaka ufila ngathi usemndenini yalo kule industry kwendekani uhappy la khona. I don't want to lie to Wesitha I'm happy. Happy kakhulu ngikhumbula nje i-agent yami sho ukuthi nabangicala bangicasta kuWesitha bebendile i-background check yami ukuthi ngibuya kuphi nani. Nangifika ngiyoshutha kuWesitha i-agent yami ngafika ngitshela ukuthi can you please Nelly pretend like awuyathi i-camera I know ukuthi i-camera uyayathi ndizoba acting yadadi. So I was like nangifika lapha vele ngiyoshutha i-first scene yami ngilabe ngiyokhona ucela umthandazo kumake nomsa ukuthi umuntu kulwami sobheni mattress i-first scene yami lengayishutha kuWesitha yabo. Ngathi nangifika ngapretenda njengemuntu lo ngathi i-camera lokucala kwathi kubona i-camera but indvo lengayenda lapha it was a one take. Imagine ngisebenza ne-legend that day. It was a one take. Then the directors were like, guys, nithi lo muntu lona uyaqala ku-camera kube one take isesiqedile shooter and benginema-lines lamaningi that day. No bowufuna lo msebenzi vele wenda ngayo yonke indlela ukuthi la noma kwendekani. Awufuna ukushutha phela uba wathi yona futhi ukuthi na ushutha into nema-big production. Yeah. Fanele utithengise you have to sell yourself ungasina ufika so uyaqala tabakasho ukuthi ubheke etulo naso ubheke etulo so uyaqala ngasi yonke le ndvole lapha na uyaqala kuyibona yakubona you need to focus lebunga kwathi lokufunzile uthi lokhu vele bengana idea naku yini mhlambe ufike wakufunza because lana sijwayelele kutendela estage yes sinokuba nenhlanhla njengoba ubekisela ama theater ukuthi bayamove labanye bete ngala but wena lokho ukuthi vele lebe ngakwathi because camera uyayathi buka awukabahluphi nokubahlupha lesikhathi bathi ungabuka camera uvele wangayibuki lokhu lebuthi wena vele angikwathi etoli ngiyacala ufunzeni. Mina ngingathini konke lapha na I was familiar with it. Into le bengekho familiar ngayo kulokusebenza nalama legend ngoba bengijwayele ukusebenza nebangani bami nabo Good Prince nabo Luyanda ngiyabhekisa nabo Mnyasa ngijwayele ukusebenza nabo. But nasekumele ngiyofacana naMamriff uyakuva mo nasekumele ngiyofacana na Don't Thandeka King woqhuma bokhaya tinto letifana leto bengingakatijwayela but I was myself bengingakathuki nganje ngathi nikela ngathi hankosi wena uyathi ungilethela ngenjongo lo kunye I was familiar with it ngoba kuzala ngishutha phela. Lama monologue nokupractice awedwana kuncedzile ngifuna ukuthola ukuthi bakubone ngawo ngale kumbe bakubone sebakubona kulenye iproduction khona umuntu lo wangibona tuwe trailer ye Big 5 okay bathi nabathi bafuna umswadi eJozi kani I was around Jobe kwavele wabanikeza icontact yami wathi ngicela ngicontact nangumuntu uyafisa kuba i-right hand man yamangeni kwangena njalo ngangena njalo
kunani umuntu lolalele la ngijabula ngendlela uvete ngayo khona le sikhuluma ngephathi yesiXhosa khona la sikhuluma ngephathi bengikhuluma ngesevendelana asiqale so sikhuluma Siswati ngifuna kulingisa mina nyalo ayadzingeka amaswati vele angisitike kulesiswati sakithi ngizoyithola opportunity kumbe ngende njani ngoba labanye ndibuka walile ke wena kutshintsha limi lakithi even nebaculi babona ukuthi ngcono sitshintshe silahlele imali ngoba akekho ama opportunities but now uyawabala wena ngenda njani ngifuna ngisitike kulesiswati sakithi kumbe ngende njani ngifuna nokuthola ukuthi akhona ama opportunities vele ethu asigcile la kulesiswati mina efootprints ngiluze kakhulu ama opportunities eJozi ngikhumbula I audition for kuba ngi-anti wami uLifu nangabe mlifu ashada na Dorothy ku House of Swede. I went there ngendi audition they were happy bangithanda bathi i-challenge lesinayo you are Swati bona bakhuluma nama language laba bakhuluma angeke sithi nangirahadi wa Molifu akhuluma Siswati Molifu akhuluma Sepedi akhuluma Sisuthu yabo my challenges lengihlangabezane nawo eJozi I don't want to change my language mina ngifuna kwathi njengamuntu womswati eTV angeke ngihambe eJozi ngifike ngikhulume isiZulu because nawo lama course akafuni ukuntshintsha ilanguage yabo akhulume Siswati Shothi kufuna sithi kwaze thina la kahlahle ngithi lesingabhali lesingaproduce singasukeli abantu besho balibhalela amalimi abo uvile ukuthi abafuni nokutshintsha nawo shothi ngithi kahle inkinga nasina siyeJozi bakuniketa lesizulu bathi sikhuluma uyasikhuluma lesizulu samazamazi usibhedze la TV uyakubona kanti speak athuke language yakho ngisho ukubhala ukuthi shothi nathi kufuna sicale sikhicide shothi asikhicide thina nami sikhicide Siswati ke shothi ngindleleni isibulala Fanini sokucinzelela nami la ngifuna kuva ke bantwana ukuthi banayo influence khona lo babona ukuthi bantu abambayalanzela la because indlela anisiyibuta kulaba phambili angifuni lo bashiyela ngifuna kucala laba la endlini bantwana bakho uyabona ukuthi khona laba bangilanzela la kumbe hawu ngala acting ulahlekile ufuna uyobuka labanye bantwana abantu babamlandini bangisupporta kakhulu mina nje nangifora basangibithi mama bavele bathelo Ses Sonto hello mama Sonto so bayakhuthatheka nje nabo nabangibona ngende TV bahlezi bangibuthi ethi nanyalo nje ngifike nini ngifike Saturday ekseni nangifika nje bayangibuta mama benendani nani shutha so nenda ini nenda uyabona nje banaleli lukuluku lokuthi bayafuna kwathi lokuthi kwenzakalani ku-active lo munye nje wentombatane she's also doing modeling. Okay yeah nayo ke lento lebengifuna uyabona bahamba kahle ke bahamba kulethi nyathelo bengifuna ukuchecka lo no seswami ngifuna ukutshela ukuthi si proud ngalenye indlela ngikubite la mani idlala kuma social media nathi sinayo social media sonke so suke singaboni ukuthi yini lento elimisele ngayo and wabona manga produce noma mangabuka ima act angeke ngikhona vele ku identify le talent lakho because asikweni lokho mara na kulento lenisikhombe yona la ku social media ngicine senisikhomba yona ke na ku TV la banibonile bantu ni inspiration kakhulu ke la nicale lokho uba ukuthi anisihlala nani la siye kunibukela asati le vision lonayo noma lesifiso lonaso wena bare kugcineni banithatha ke babuye basikhombene nama sesinibona so hey angade ukuthi singasini siphelelo amagama nje but yeah si proud kakhulu ngemsebenzi lo wendile ngicela ubambe leli lwimi lakithi ungalahli chubeka nalo njalo ngiyabonga kakhulu futhi kuba nami kuyangijabulisa kakhulu nje ukuthi kunaleminye emsakadi lengibona ukuthi kukhona la ngikhandla khona mhlambe kutoba nguwe wokucala lotosisa ku Netflix ngeSiswati kukhona lo une angeke bakhona emaswati akhona eTV net ngoba labanye abadikhanyisa ngalendlela mina ngitikhanyisa ngakhona inkinga mina ngikhuluma kakhulu yakubona yeah khona la usabona ukuthi kusashoda khona la usafuna ukungena la because ngiyacabanga njengoba bobekisile ukuthi kusitha vele iachievement yakho leyo siyakunika ngoba lapho vele nguwe lapho ufuna khona la usabuke khona ukuthi hey la hayi angifuni la bakubite khona ukuthi sitawubona so surprise ungasitsheli ukuthi what's coming nethi ngifuna ukubuka ukuthi wena khona la ubuke khona ukuthi hey ngiyafisa ke lapha man ngiyafisa ke lapha mina maningi ema production or masophile ngifuna ukuthi ibona kuwo because always nakuphuma ibrief I always apply even naku smoke and mirrors ngiyayifisa ifeature angifuni kuphelela ezi background even naku generation ngiyayifisa ifeature angifuni kuphelela ezi background yes lo tawufuna ukubona maso uyitholile ke le role le ngoba nanyalo uyabona la msakatweni akakubona ukukhulumeka ku background la ukulandzela kanjani ku social media tokhona ukubona Okay ngimuntu weFacebook kakhulu ngiyayithanda iFacebook Nelisiwe Regina ngwaka Sibiya yeah and then ku Instagram is
Sibiya Reggie. Kanjalo ne-TikTok yami it's Sibiya Reggie, but I'm not always ku-TikTok naku-Instagram kodwa kona kukhona ngithanda kakhulu i-Facebook. Le industry khona ngalapha eJozi mina ngithatha konke makufuna ungena ku-fashion ngena khona lapho ku-fashion mawufuna ungena modeling ngena la sine la kubuya nema-award kuphela ngitshele wabona masewunominatiwe buye sitshele la umsebenzi wethu sitawenda thina ngala nyalothatha konke nje kuphela wena. Ngiyabonga futhi mina ngabe sekukhona lokukhona ngidakuvela. No sibonga kakhulu sesitanga. Ngiyakubonga mina futhi.